Vai aso fo na sei ma vai atu nei. Ia na mua i fo se ava no e whailua i ai ma le fionga le li Palemia. Ia sa o sau te whaingaruenga. Ia ona sa ia tātou whatalanoanga sa le ma whai ona tu ua. Ia ai o fo i atu. Ia o loo whaatalitali mai lava ma le lava papale ma le ona sa i le fionga le li Palemia. Ia ma mumori mai fo i ona alo whaanga. E le ngata i le autu stala. Ma le au whaasalalau. Ia ai sa mori mai alo whaanga le fionga le li Palemia mo sa mua atoa. Ia mana tua fo ilanga le whaia sana whaatalanoanga whalau i tele. I le teimi lea na fio mai ai e whaino na siaki ia whaatasi fo i ma le fionga i a leota. Lea wa avea fo i ma te fono o le a inga whaatutua i le atua sa mua utasi. Ia whapea fo i le fionga i le ali i konsula o le tātou malo, le fionga le tama le malo. Ia His Excellency Honourable le malu whemata whapopo palusalue whapo le lua. Whaftai le tua i le avanoa le lei, avanoa mai ai le mauta o Samoa wheiloa i atua i foi. I la uva ai, ma losi le fionga le li Palemia. Ma losi, wavala mai o na fōringa, ia o lana saunoanga, ia ma o na uinga masani lava na nā e tau safia. Ia mātou tala noa i fō i ma whaasoa i le tele fō i o mataupu, i le teimi nei, a ua whaatula i mai e le Palemia, ia se suinga fō, i le nei teimi, ina ia tāo fiofi i umaya, i le toi whaio ni whaasalalau ngai a whiai uma ia tangata o leo whaasalalau ma leo tu stala, o leo whai newspaper whapena fōi i le tio ma televise. Ia ai mose, o le atu sa o lava le finagalo le fionga i le li Palemia. I ala ia ua whaama oti mai e le fionga le Palemia. E tawala i le malo, i le media lava le malo la tau ia. Ai le mawhai ai e pe una ili savali o le leitio whaavao malo ale atunu ia whapena fōi ia se televise. Ai mōle te minei ina ua singia le fionga le li Palemia o lana tali. Se I tau whaatoa ai, let's have a little rest and a little break from the normal, events and press conferences. Langa o le bea lewa tūlai mai nei. O le telo mataupu ia e masani o na saunoa iai le Palemia ma longo puia li i fo i le atunu uina ia turi matai i le atunu o ani atina e o ani tau mawhainga o feo le a minoi i ai le malo i le anga i luma. Wa tele ina ave se tangata mantua foi. A whawhola le whala o le fionga le li Palemia ma le autu stala alo ia. Ai mai so autu stala ia ua uma ona lestala ina i le JAWS. Journalists Association of Western Samoa. Awa ua tele isi vaenga ia. Leta ua nei lata ua broadcasters. Independent social media outlets. Tele I lato tele o le stala I lalo o le whaamalu o le asosi tele lea leo tu stala ma leo whaasalau. Le foi la ua Saunoa iai le Palemia. Ua tau fiofi ma tau whaatalatu mai. Ona. Ao le teimi e whai ai ia whaatalanoanga atoa le media whaatasi ai ma le tektai o le malo. E leo atu e lisi awari I. Lauri I e li potia ia tala mai pētesa ma tala I whaatalanoanga. O sui e to tolu o le HRPP, o mana tua toea to tolu I la tau I e whaia le tonu o le HRPP. O le au ngā uma isi tangata. Ia o ngā papas tu ia o li mongi ia ma fontoe. Toi pau ana o I la tau o leo mai le ilunga whaaso I sa ia ma abuse ia le social media. Mea lana le Saunoa I Palemia. E ese tala wai leo mai I le press conference. E o mai la lafi ma wha mata itu mai ma pu mata mai vo lele I le wha malama. Ia mau I wha talitari le teimi vo lele e al watu ai le live.
ono ane la ia lo le matua whaaleanga mai ia mata upu o le malo. Au mata upu ia, e whai e tono le mau ta whono ma le palemene. E te tau ona tali mai ila wadi ila le palemene, au tau sila tu iai. Au te le tio fo le palemia. O le mea tau le whai tala pepelo. Ele iai o le mea lea, e pala ai e whaafsanga i ma le palemia. Whalongo le mai puotaringa. Pala ai o e whaafsanga i ma le. Ia au na o lola ia lea tusi mai abuse ma mimilo uma saunoanga a le fionga le palemia. O le sifo i tulanga ua o iai le fionga le palemia. O le whaonga ina le lei, ma le ala ngā tau o awala ale malo lava ia le media le malo lava la tau ia. Ina ia ta wala tuai ia le whaamatu watu o whamatalanga patino i fuafuanga le malo. Ioi, al watu le media le malo, ona tau nuu le i se tau nuunga le lei. Ioi, le a whaatulanga fo ia le iai o i la tau. O i minsta. Nai lo o le toi tali atu o le fionga le li Palemia. A le atali atu ana minsta i le taimi ma le taimi. Ma ia mautinoa, ia matua sao le leile awala i le channel na le malo. Ewi atu ai ana whaasalaunga. Ewi atu ai ana press releases. Because why? I've already said that. O tala umala e tusi e la wadi i aile o e fesiri le Palemia. No to i lo le leila i le. E pala ai, e fefe vavale, e o e whaafsanga i ma le Palemia. Ai fiu fo i lava, e tau anau le Palemia, wau lo le Palemia tau mea le tau whaavalea. Tali mai lava le Palemia, i so se taimi, ai mo le temi nei, se i tau tā fiofi se i sort out le ngasu lea, tele ina liki mai i tua, mea patino i le malo. Wale whaatutua ina i fo ila ia lea the line of communication within the public servants and other ministry of the government. Nangala i ola wadi i la tau te lama i le malo ma la tau vava ai masei. Vava ai masai tu lou whaafunga mai i lea tunu. O le saunoanga, the statement and the intention of any statement from the government through the Prime Minister or any of the ministers, it is turned and twisted and gets into become a fake news, misinformation and disinformation by other outlets. Ia leo tātou lo le leia. Tu so le wali ila ia ma le latu tala pepelo ma whaasala le launga pelo ia ma le mimilo ina o upu o le Palemia ma le whainga malo. I lātou tonu anei nā lei na mafua. Ona alu mau lalo le tūlanga o Samoa mai le se lau valus fulu o atunu o le laulangi. Pa u mau lalo le limas fulmaleiva. And that's exactly how Samoa landed at this ranking. Because why? The people that were supposed to report the truth, they weren't at the press conference of the media and the Prime Minister. They weren't there. They were absent. Why were they absent? Because they didn't want to confront and the Prime Minister to answer them direct to their faces. Mela ia ta o meu scary cat. No lole nofo mai o Lisipito matusi ia la tau whamtalanga. The Ministry of Police, Prisons and Corrections as well. For mai. O le press release la lele o sa utua. Whamtalanga se ua whaasalawina I lunga o upenga ta whailang. Wa utoa vailai. Wa maua ele matanga ruenga o leo. Ni whaasalawinga ua nginga I lunga o upenga ta whailangi. Po le Facebook, o lo ta auai, le afia ai o se whaipule. Ia I o se whainga leo. Ia maua aifua la au whaasaina. O le aisa ma le marijuana. O nei whaasalalaunga e se mai le whaamauni. O tau se sila la ia I whainga alawari I. Le alau au mai ai ia le
le whamanatu le Ministry of Police, Prisons and Corrections, tanga luenga o leo leo. Ia, e ta uatuai, e matua le moni masao nei masal salonga mamate matenga. Talu sang le inga ile mamalu o le atunu. Tātou ngā lulu e whaatasi e ala i le tausio le tulafono. E malu ai Samoa. Ia nalai, e vai e meule. O tustu singa se, ma le tau whaabalea, ma le wha mauni. Ma tala no ma le fionga i le li Palemia i le astona i na saunei. Whaftai mai i le moli ina o le sāwali i le malo ma le manino. Ai sa ia whapea mai i le vasenga o tustala. Wha mole mole. Any truth that holds only 50% or 60% truth needed not to be released at all or even talked about, or even expressed. So se mea e nao le 50% lo na whamaoni ma lo na saupe nao le ono se fulu. Au ala mai maua le taimi e wha leo i nai le nā mata upu. Se ia mai alele, o na whaia susu e ngai whamaoni ai. Ia, o na whatoa tau lea o le se lau pasene o le tala. And the reason being, in every case and every statement or an event, we seek the truth and nothing but the truth. Because why? We need the truth. We need to express the truth because the truth saved lives. Tātou te saili tala am tonu. Ai le o le o mi milo tala, no mai lora ia le fai mai tala e faa, popole i nai fua langona o tangata. O le tiute man matafi yoi le nā, ala au tu stala ma lau fasa le lau. You are responsible for keeping the peace among the people, but you don't make them panic. Awa a o tātou whaia loni tala e faa popole i nai, ia langona o tangata. Ona whaia le tangata whai unga se, ona o se o tātou mata upu lea o loo momori atu i tangata. O tau sile lai. Ia ma le ala whaila na leo o Saunoa le fionga le li Palemia. Se whai se fua se tap. A leo le nā fo e uma o na whaatala noi na le lei mata upu matanga luenga ese mana min star lang lang. Ona tu foi leo le avanoa i le minsta e sauai. E tali atu i fesili mamana onga. O le fia fesilingia. Ai mole temi nei. Ia ona sa i o tātou loto. Se i tanga i foi masilisila le Palemia. Inisi awala tā ua tele. O le ua whaonga ai. Ia le media al malo. E tā wala atu wai. Ia so o se whaamatalanga. Ina ia whaamaoni. Matalia ngō fie tangata, mamala mai tangata. O le ale whai unga le malo, o le a whai i lea mea, ma lea mataupu.